Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Tito Starwal Khan ubade Presiden ke UDP East Khasi Hills haba ajingkran nakasngip diang buram ya uba akan sing linsyang syaka sing UDP ulaong bakidon ke bakeno baka sing UDP kadai ke sing kabasdien bas bat ongru umsngot ho hakanu gadur ngisdien ya kabas ulaong bahadien ba ulahap no kumusi hake HADC ke UDP ka klam sdien bas chu Hendrai ke syong hakaliang persya ulaong balaban ong baka sing UDP ke trelang bat ke NPP haka sorkar jela Hendrai kimat jong ka sorkar jela kia pher na ka district council. Ula pensngoro syaki patba bakani ka de ka election MDC bat kam pat de ka por banyakren ya ka election MLA. Ula yatho bah ka por ba ulang CM ya ki issue ki bahap ban persya ki persya. Syu ula ong baki dan shibun ki issue ki bahap ban persya bat ki don ro ki issue ki baki hap ban trelang bat ka sorkar na ka benta ka bahakam yan ki patba. Ki bakeno. Baka parti UDP ki ong parti SDN bos. Nam suku hakanu gadur ngisdien ya kata bos. Ka UDP apa district council kalayalam ya ka estate committee bos. Lais dam siteng ngalalong kum siap. Barhadin banglasak penaham na kum siam ngikam SDN bos ndengi syong kalian persya. Bat mentang ada unong yalam jong kalian persya. Pilaban ongpat bahas state government ke UDP ke Trilamba ke NPP. Ki isu juga state government ki affair na ka district council. Kani kini election MDC ngo. Kampat de kapor bani kren de ke isu MLA. Apa balong siam ka UDP kada na district council ya ki issue ki bagi hapan persya ni persya wala da ka sorga kam snap ya ka ka bang nakal yang ka district council ni ong ni hapan persya kadon ko ki issue ka baka sorga jala kelawan ra ya ke jing pentri kam ya kata ke CRPC ke CPC ke BD bat ki yin ka syari ya ka bor jong ke yin ka syari jong ke district council namar ha district council ngidon kata ka bor ke BD bat ka bisyar ngidon ni kita ke district court ki jongi ngidon ni ki additional subordinate court ki balong kum haka level ke jong ki CM ki nau sensyar mereka sorkar telah kalau wengi kita kabur. Dangsian nak kalian ke district council nila file dekat kes ke Supreme Court. Bapenta ke Supreme Court kalau pensangnya. Yang kini kajing kini bor jong ke sorkar telah. Kidon sipun ki isu ki bangyale persa. Mendai bang isu sekarang. Mereka kidon ru ki isu ki bangyale trelang nak benta ke bahakamian jong pala. Habang ilong kum kinong yalom. Kamut tang bangin super syade. Habang ilong kum kinong yalom. Kamut bangin sukedau ketibe. Bat sagawe habang ilong kum kinong yalom. Ngimdei ban sulit penting ko tempan ni kipay. Ban supeni tangi kijinge. Andai habang ilongi kidong yalam ni deban donru ka jingket kle kumno ban penben ya kita kijinge. Nai bahagi ni kisgi kidon. Kidong yalam hiba sulek ban penting yo pai ba. Ban sia tu tangi kita kijinge ko mo tin pareng ban ya tu tangi ka problem. Andai claim solution. Andai habang ilong kum kidong yalam ni deban peniru ka ka solution kumno ban sol lani kumno ban tembit tembiang ya kita gijung cukup takadaw bagi don ada se council habang iya gijung cukup pai pa habang ipek bakamdan ka an halor ka kandaw ka siap niwan ra ya ka ni tahu ya kata ka an gabede halor ka kandaw ka siap
Habang i kajing palo, hakajing penki igiriti dustur. Haka kengkur kengka. Ngiwan ra ya ka an, ban bu bet bu renti ya ka kengkur kengka. Habang i ka palo, hakajing bom syong singan, jong ki darwa snong ki jongi, ka sensar ka kadar ka jongi, ngiwan ra iki an ban pen klan, iki darwa snong ki jongi. Katagan habang isutu bangidon ya ka jingkit kli. Kamde ban suhe tangka tengam beni daki kam. Kerman bahagani ke election ke pemerintahan. Ngidang don ke jing sos kam. Baka UDP kanyalam ya ke SDP committee. Hak election ke beladap nila jawab perangut. Bila ni ke SDP committee. Maka wei ka bang kuah bani tu pi nga bangalek keleng-keleng daga jing sarong. Ngong batang ha kani katem ka pamenta bagi MDC ki bajok naka UDP Kim Shim Phet Seng. Kani ri katem. Nreman ka po PGE ki MDC ki kelarong. Teng-teng ha ka sansnam ki kela uniform lai tali sau tali.